Vreme je za kviz Pačije učionice. Slovoteka na slovo A. Marka automobila sa 4 kruga. Odgovor je Audi. Država čije su boje na zastavi crvena, bela, crvena. Odgovor je Austrija. Vrsta šarene ptice. Odgovor je Ara papagaj. Prezime našeg Nobelovca. Odgovor je Andrić Ivo. Crtani junak čija je sestra ledena kraljica. Odgovor je Ana. Bodljikavo voće. Odgovor je ananas. Predmet u kome žive manje životinje. Odgovor je akvarijum. Kraljica svih sportova. Odgovor je atletika. Ime koje kad pročitaš unazad dobiješ riječi radna skela. Odgovor je Aleksandar. Pesma Išli smo u... Odgovor je Afriku. Grad u kome se proizvodi čuvena kisela voda Knjaz Miloš. Odgovor je Aranđelovac. Prevozno sredstvo za velike daljine. Odgovor je avion. Onaj ko popravlja automobile je... Odgovor je automehaničar. Ako ti se ovaj video dopao, ne zaboravi da klikneš na like i subscribe. Pridruži se Mravku i Drakčetu i u narednoj avanturi. Vidimo se!